Lijepom pozdrav, cijenjeni gledatelji. Vrijeme je za još jednu TV debatu iz serijala Odgovorite odgovorno. UN konvencija o pravima osoba sa invaliditetom koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010. godine naglašava da se ljudska prava podjednako odnose na sve ljude bez obzira na invaliditet, te da su osobe sa invaliditetom subjekti prava koji treba da potpuno i učinkovito sudjeluju u društvu na jednakoj osnovi s drugima. Među ostalim obavezama ustanovljenim konvencijom države potpisnice su preuzele i obavezu da osiguraju jednak i nediskriminirajući pristup osobama sa invaliditetom ravnopravno s drugim osobama. Po rezultatima popisa od ukupno 3.530.159 stanovnika u Bosni i Hercegovini, 294.058 ili 8,33% osoba ima određeni stepen invaliditeta. Udio osoba sa invaliditetom muškog spola u ukupnoj populaciji iznosio je 3,8%, dok je udio ženskog spola iznosio 4,5%. Ovi procenti se razlikuju od procjene Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetske banke, jer prema njihovim procjenama oko 15% od ukupnog stanovništva čine osobe sa invaliditetom, što je uzrokovano posljedicama rata. Čini se da je ukupna slika koju pokušavamo shvatiti dodatno kompleksnija ako u obzir uzmemo činjenicu da imamo ratni vojne invalide, osobe sa stečenim invaliditetom i osobe sa uređenim invaliditetom i različitim vrstama invalidnosti, te da svi oni svoja prava regulišu na različitim nivoima vlasti, od državnog do lokalnog, sve u zavisnosti da li je riječ o obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, pravu na rad, inkluziji i tako dalje. U večerašnjoj TV debati pokušat ćemo se fokusirati na barem dio problema sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju, prije svega sa siromaštvom, visokom stopom nezaposlenosti i isključenosti iz društva, prvenstveno na primjerima osoba sa invaliditetom koji imaju stečenu ili urođenu invalidnost, dakle invalidnost koja nije posljedica ratnih dešavanja bez obzira da li je riječ o civilnim ili ratnim žrtvama. Na samom početku dozvolite mi da predstavim večerašnje sagovornike, gospodin Suvat Zahirović, izvršni direktor Informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer vama i dobro večer gledalcima televizije Slon. Gospođica Fatma Bulić, predsjednica odbora mreže mladih Evropske mreže za samostalni život odnedavno, je li tako? Tako je. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, hvala i vam. Gospođa Slavica Ćurić, predsjednica Udruženja građana za pomoć osobama sa posebnim potrebama, Ruka ruci Zvornik. Dobro večer, dobro nam došli. Posebno mi je drago što ste nam doveli i vašu kćerku Sanju. Sanja, dobro večer i vama. Želim vam da se dobro osjećate u našem društvu. Moje zadovoljstvo. Hvala. Sa nama je doktorica Mila Bečirović, ljekar savjetnik u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Dobro večer i vama u još jednu TV debatu. Hvala, dobro večer vama, dobro večer vašim gledalcima i svakako hvala vam na pozivu. U samom uvodu istakla sam činjenice vrlo važne za naš večerašnji razgovor, osnov za naš razgovor, a to je da je naša država potpisnica UN-ove konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Osnovna načela ove konvencije su poštovanje urođenog dostojanstva, individualne autonomije osoba sa invaliditetom, uključujući njihovo pravo da donose odluke o sopstvenim životima i samostalnosti tih osoba, zatim nediskriminacija, puno i efektno učešće i uključenost u sve sfere društvenog života, poštovanje različitosti i prihvatanje osoba sa invaliditetom kao dijela ljudske vrste i raznovrsnosti ljudskog roda, jednake mogućnosti, pristupačnost, jednakost muškaraca i žena, poštovanje razvijajućih kapaciteta djece sa invaliditetom i poštovanje prava te djece da očuvaju sopstveni identitet. Pitanje za sve gospodo, kako mi kao društvo stojimo sa poštivanjem konvencije o pravima osoba sa invaliditetom? Gospodine Zahirović, hoćemo li krenuti od vas? Naravno, nije problem. Vi ste jako dobro iščitali član 3 koji govori o principima na kojima počiva konvencija o pravima osoba sa invaliditetom. Ja bih rekao da Bosna i Hercegovina, nažalost, od ratifikacije 2010. godine nije učinila puno da konvencija o pravima osoba sa invaliditetom zaživi na svim nivoima vlasti u našoj zemlji, makar je članom 4
konvencije to definisano, odnosno svi nivoji vlasti su obavezni da ratifikovani dokument primijene u okviru svojih nadležnosti i na svojoj teritoriji. Osobe sa invaliditetom, nažalost, još uvijek su najisključenija kategorija društva, još uvijek preko 90% po mjerenjima indeksa isključenosti koje je radio UNDP i neke bosansko-hercegovačke nevladine organizacije osoba sa invaliditetom su isključeni po nekih ključnih 8 parametara po kojima se mjerio nivo isključenosti. Organizacije osoba sa invaliditetom kao legitimni glas osoba sa invaliditetom, nažalost, u najvećem broju procesa koje se tiču osoba sa invaliditetom nisu uključene i podržane da budu partner u iznalaženju rješenja za pitanja od značaja za osobe sa invaliditetom, a što sve ukazuje na to da Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, nažalost, u ovoj zemlji još uvijek je i manje nego slovo na papiru, jer većina onih koji donose odluke nisu svjesni onoga što je država preuzela i što bi trebala da shodno tome, shodno pravilima primjene međunarodnog zakonodavstva u potpunosti i poštuje. Nažalost, u ovoj zemlji osobe sa invaliditetom kao najdirektnije zainteresovani nemaju kapaciteta da sami izbore promjenu u društvu, a većina institucija odgovornih za to još uvijek nema sluha da na konceptu zasnovanom na ljudskim pravima gradi politike koje bi osigurale dostojanstvo osobama sa invaliditetom, njihovu punu uključenost u društvo, njihovo pravo da zajedno sa drugima koriste benefite koje ovo društvo ima i njihovu mogućnost da svojim doprinosom, svojim korištenjem svojih kapaciteta daju doprinos razvoju društva. Mi se iskreno nadamo, vjerujemo da će se takvo stanje početi mijenjati i mi iz organizacija osoba sa invaliditetom smo i spremni i činimo što je do nas da do toga čim prije dođe. Da, ja mogu posvjedočiti da vi otvarate brojne dijaloge kada se u pitanju ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, barem na području Tuzlanskog kantona. Doktorice Bečirović, isto pitanje i za vas, naravno, ali evo s aspekta zdravstvene zaštite koja bi trebala biti jednako dostupna svim građanima, konkretno Tuzlanskog kantona. Kako vi vidite naše društvo u cjelini, kako stojimo sa poštivanjem Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom? Svakako dio Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom jesu prava na zdravstvenu zaštitu. U Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona puno se radi na tome kroz ostvarivanje, znači prava na osnovnu zdravstvenu zaštitu, na zdravstvenu zaštitu, odnosno prava kroz ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala. Zatim, u zadnje vrijeme pričamo o nekakvoj reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti osoba sa invaliditetom. Jako teško to ide u ovom našem društvu koje ste i sami rekli da je na neki način podijeljeno, država je podijeljena na entitete, na kantone. To znači treba sve da dolazi sa viših nivoa, da se spušta na zavode. Zavod u svakom slučaju je spreman za svaku saradnju i mi smo ti koji idemo i dolaze nam članovi koalicije na sastanke. Znači, direktnim uvidom u potrebe tih ljudi mi nastojimo koliko smo u finansijskoj mogućnosti, naravno, da oni ostvare na jedan dostojanstven način, znači da se stvori sistem kroz koji će te osobe ostvarivati svoja prava. Gospođice Bulić, evo, rekla sam u samom uvodu kad sam vas predstavljala da ste odnedavno i predsjednica odbora mreže mladih, Evropske mreže za samostalni život. S vašeg aspekta, Evropljani su preuzeli, odnosno prepoznali ono što vi radite u Bosni i Hercegovini.
S vašeg aspekta iz tačke gledišta, kako stojimo sa poštivanjem konvencije o pravima osoba s invaliditetom? Pa zapravo ja bi se samo mogla da nadovežem na ono što su već prethodnici rekli. Nažalost, u Bosni i Hercegovini još uvijek postoji taj problem nepoštivanja zapravo konvencije. Ja ću da se osvrnem sa aspekta mladih. Prije svega, jako veliki problem za cjelokupno bosansko-hercegovačko društvo jeste taj što 95% mladih, znači apsolutno ne zna da postoji dokument koji se bori za njihova prava i koji im garantuje ostvarivanje tih prava. Jer ukoliko jedna mlada osoba ne zna za konvenciju i za ostale dokumente koji znači garantuje vam neko pravo, na koji način mi mislimo da ih zagovaramo, da tražimo nešto što nam pripada. Tako da mislim da prije svega trebamo da krenemo od nas samih, da istražujemo o dokumentima, o pravima, o zakonima koji imamo i koja su jednostavno tu da nam olakšaju život na načine na koji tu, na način nekako koji je dostojanstven za sve. Tako da prije svega mislim da mladi moraju da preuzmu neku vrstu inicijative i odgovornosti nad onim što se dešava i nad svim nekim problemima koji postoji u zajednici. A na koji način to mogu napraviti jeste informisanje. Općenito se stiče dojam da su mladi kao kategorija bosansko-hercegovačkog stanovništva zapravo apatični i da nisu zainteresirani za ostvarivanje bilo kojih svoje vrste prava, od prava na političko udruživanje pa bilo što drugo. A evo i sami ste posvjedočili da imamo taj problem neinformiranosti o pravima kada su u pitanju i osobe sa invaliditetom. Pa to je zapravo jako veliki problem širom svijeta. Jer mlade osobe sa invaliditetom nekako u svim zemljama u kojima sam do sad bila nemaju tu motivaciju, taj žar, taj entuzijazam da naprave neke promjene. Prije svega za sebe, onda i za sve druge mlade ljude. Nekako mislim da je to kao što u većini svojih javnih tih nastupa govorim, je stvar do zone komfora. Jer jednostavno, ako se ja plašim da preuzmem neku odgovornost, niko neće to da uradi za mene. Znači, samim tim mi moramo biti ta promjena koju želimo da vidimo. A kao što sam rekla, znači, ukoliko mi želimo da budemo ta promjena, naravno tu postoji jako veliko breme odgovornosti koje treba da preuzmemo na sebe. Svakako. Ja nekako smatram da je ovdje jako važno napraviti jednu distinkciju između mladih ljudi uopšte i mladih ljudi sa invaliditetom. Ili građana uopšte ili građana sa invaliditetom. Naime, ako ja imam priliku da koristim neki benefit, da koristim neko pravo i stvar je mog izbora da to činim ili ne činim, društvo nije odgovorno. Ali ako to društvo pravi prepreku da ja neko pravo uživam ili ne uživam, onda to društvo ima odgovornost da tu prepreku ukloni. U tom smislu ja bi napravio, znači, govorio o ovom pitanju na dvije ravni. Jedno, da li postoji motiv da mladi čovjek ili građanin uopšte uživa u pravu koje mu pripada i drugo, da li je on spriječen da uživa u pravu koje mu pripada. Osobe sa invaliditetom žele da se obrazuju. Osobe sa invaliditetom žele da dođu na mjesto dešavanja kulturnih manifestacija, žele da učestvuju u sportu, žele da hodaju po gradu. Društvo je pravljenjem svojih barijera to onemogućilo. Mi želimo da se to promijeni. Mi želimo da prepreke koje pravi društvo, a u definiciji osobe sa invaliditetom se kaže da je to spoj, znači onih ograničenja koje jedinka, koje čovjek nosi sa sobom, senzorna, fizička, intelektualna ili psihička i prepreka koje društvo postavlja
ili proizvodi u ostvarivanju urođenog dostojanstva i prava u stvari invaliditet, fenomen i osoba sa invaliditetom. I u tom smislu mislim da je fair da se kaže da ako mi ne možemo, znači da ostvarimo svoje pravo zato što je napravljena od strane društva, od strane zajednice prepreka bilo koje vrste, ili psihička, ili socijalna, ili fizička, onda možemo govoriti o izjednačavanju mogućnosti, odnosno dovođenja u jednake prilike i onda mogućnosti izbora kao svako pojedinačno, kao svaki građanin. Drugačije, mislim da onako padamo u jednu zamku govoreći o tome da smo mi u istom položaju kao svi ostali građani. Nismo. Nismo. Pričat ćemo o preprekama još tokom emisije. Gospođo Ćurić, vi nam dolazite iz Zvornika, iz Republike Srpske. Iz vašeg ugla gledanja na Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, kakav je danas položaj osoba sa invaliditetom? Pa ja bi se u potpunosti složila sa gospodinom što je sad rekao o svim tim pravima koji su predočeni na papiru i koji bi trebali da se sprovode među nama, među osobama koji su invalidi. Međutim, to je nekako sve drugačije u praksi i kroz život koji smo ja i Sanja moja prošle. To je sve na neki drugi način nama predočeno. Ja sam svjesna da moje dijete ima mnogo prava, što kaže gospodin, imaju i volju i želju i da se obrazuju i da se školuju i da ostvare se u životu svom kao svi mi koji smo zdravi i sposobni. Međutim, to je na razne načine, što je rekao, spriječeno. Da li fizički, da li je to neko s nekim ciljem uradio. Jednostavno, ni ova druga omladina nije spremna da prihvati te osobe. Znači, primjetna je diskriminacija na svakom nivou, čak i u okruženju. Razgovarat ćemo i o problemu diskriminacije i nerazumijevanju društva zapravo za osobe sa invaliditetom. Gospodine Zahirović, prema vašem iskustvu i saznanjima, evo dali ste nam u samom uvodu prilično oštru kritiku bosansko-hercegovačkog društva. Šta su danas osnovni problemi sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću? Sjećam se vaše izjave da Bosna i Hercegovina kao društvo na neki način traga za odgovorima o tome kako pristupiti fenomenu invalidnosti, kako osobama sa invaliditetom dati odgovarajuće mjesto i odgovarajuće vidove podrške. Ima li pozitivnih odgovora ili još uvijek tragamo za odgovore na postavljene probleme, na postavljene izazove i na postavljena pitanja? Je li se išta promijenilo od trenutka potpisivanja konvencije, odnosno našeg ratificiranja kao države, i ima li i jedna oblast u kojem se u nekoj većoj mjeri poštuju prava osoba sa invaliditetom? Jednu priču predstavljaju arhitektonske barijere. Znamo da su određene institucije i poduzimale nešto po tom pitanju u smislu da su pravile određene pristupe samim ustanovama gdje trebate svakodnevno da ostvarujete određenu vrstu svojih prava, od školovanja do ne znam, odlaska ljekaru, do kretanja gradom. Ali evo, ima li ikakav pomak u ostvarivanju unazad 10 godina kada su u pitanju osobe sa invaliditetom? Pa vidite, nije sve tako crno. Nije sve tako crno. U ovoj zemlji se od, ajde da kažemo, rata na ovamo, makar je to još jedan prilično dug period, desilo i pažnje vrijednih stvari kad je riječ o fenomenu invalidnosti osobama sa invaliditetom. Ono što mislim da je važno, koliko god se činilo da su zainteresovane strane za pitanja osoba sa invaliditetom, za fenomen invalidnosti slabog uticaja, s druge strane ova pitanja su još uvijek jako visoko na političkoj agendi donosilaca odluka u Bosni i Hercegovini.
na svim nivoima. Naša zemlja je znači usvojila jedinstvenu politiku u oblasti invalidnosti još 2008. i prije ratifikacije konvencije u taj dokument, okvirni dokument za, ajde da tako kažem, postupanje države kad je riječ o osobama sa invaliditetom, ugrađeni su svi principi konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Iza toga su, evo već u drugom ciklusu, usvojene entitetske strategije za unapređenje društvenog položaja ili za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Formalno gledano, to je odlična osnova da se nešto ozbiljno desi, da se promjene desi. Međutim, kao i u svemu, mi zakazujemo na nivou primjene, na nivou implementacije. Ono što definitivno nama fali kao društvu jest jak pokret osoba sa invaliditetom i organizacije osoba sa invaliditetom osnažene da mogu pratiti sve ove procese od interesa za osobe sa invaliditetom i uticati na donosioce odluka. Vi ako vidite preporuke koje je Komitet za prava osoba sa invaliditetom dao državi Bosni i Hercegovini za unapređenje primjene konvencije, vidjet ćete da prva preporuka, odnosno prve dvije koje bi država trebala poštovati, se odnose na osiguravanje svih potrebnih vidova podrške, uključujući i finansijsku, organizacijama osoba sa invaliditetom da zauzmu partnersku ulogu u procesima donošenja odluka koje se tiču osoba sa invaliditetom. To se, nažalost, još uvijek ne dešava. Ja ovdje hoću da kažem, i drago mi je da je gospođa Amila Bečirović s nama večeras, da partnerstvo koje mi kao koalicija organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona imamo sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu najbolje pokazuje kako u biti su rješenja moguća i kako ih nađemo kad u partnerstvu tragamo za njima na zadovoljstvo svih zainteresovanih strana. Mi, osobe sa invaliditetom ili naše organizacije, žive u ovoj zemlji i mi želimo da tražimo rješenja koja su realna, koja su moguća. Kad je riječ o pristupačnosti okoliša, molim vas, pa samo je stvar standarda, odnosno drugačijeg promišljanja, uređenja prostora, recimo. Da. I da umjesto vrata širine 60, barem u novim zgradama, ugrađuju vrata širine 70 cm, pa onda bi mogli proći i ovako elegantno popunjeni kao ja, ili oni koji koriste kolica i tako dalje i tako dalje. Kad nabavljamo autobuse za gradski saobraćaj, pa nabavimo niskopodne autobuse, zato što će u njih lakše ući i majke sa djecom i gospođe koje idu s pijace sa onim torbama koji su na kotačima. I naši stariji sugrađani koji... I tako brže ulaze se u autobuse. To znači da autobusi s jedne tačke na drugu dođu brže, ekonomski je isplativo i na kraju tog reda isplativosti benefita dođu osobe sa invaliditetom. Sve to, znači, samo je stvar promišljanja. Mi u većini oblasti imamo relativno dobra zakonska rješenja koja bi se mogla unapređivati. Naravno, sve može, ali primjena istih praksa nam je uvijek problematična. Nema tog domaćinskog odnosa. Nema te odgovornosti na koju svi mi kao građani i kroz organizacije i pojedinačno trebamo pozivati one koje plaćamo da našim novcima uređuju naš prostor za život s tim da bude komforniji. S tim da ne odemo u Njemačku da bi tamo rekli kako ima dobri tramvaji, kako vode računa o djeci sa invaliditetom, kako ovo, kako ono. Kad to sve možemo imati i ovdje, nije tačno da nema novaca.
Ima novaca, ali nema domaćinskog odnosa. Mi nismo napravili prioritete. Zapravo, općenito iz svih dosadašnjih iskustava, ne samo kada je o ovoj temi riječ, uglavnom svi moji sagovornici u okviru ovog TV serijala, TV debata, odgovorno su isticali da Bosna i Hercegovina kao takva ima dobra zakonska rješenja, ali da je u pitanju upravo ta provodivost, odnosno njihovo provođenje u praksi, odnosno ono što se svakodnevno dešava. Gospođice Bulić, razmjenjujete iskustva sa vašim kolegama diljem Evrope. Možemo li povući neke paralele? Šta nam je različito, koje sličnosti dijelimo i kakav je položaj Bosne i Hercegovine kada je riječ o ostvarivanju mogućnosti za samostalan život osoba sa invaliditetom? Znamo, bar mi koji smo na području Tuzlanskog kantona, svjedočili smo da su bile inicijative da se u školama, u obrazovnim institucijama da imamo asistenta pomagača u nastavi, da je traženo da se mijenjaju postojeće arhitektonske barijere u ovoj staroj gradnji, da se omoguće elektronski liftovi. Znamo da su roditelji koji nam dolaze iz sličnih udruženja poput vaše, gospođe Slavice, zapravo insistirali i stalno govorili da su oni u brizi šta će biti sa njihovom djecom kada jednog dana njih ne bude. Jesmo li odmakli i koliko? Jesmo li jedan mali korak napravili kada je u pitanju ostvarivanje mogućnosti za samostalan život? Znamo da samostalnog života nema bez rješenja osnovnih egzistencijalnih problema, a to za sobom vuče obrazovanje i zapošljavanje. Kako stojimo? Pa to je zapravo jako diskutabilno pitanje, jer da krenemo iz početka. Jedina različitost koja postoji sa Bosnom i Hercegovinom i nekim drugim državama i nekim drugim mladim osobama jeste ta što tamo negdje vani, da kažem, postoje sistemska rješenja, a ovdje ga nažalost nema. Sličnosti koje postoji sa Bosnom i Hercegovinom i sa drugim državama je, kao što sam malo prije rekla, kako da kažem, hronična nezainteresovanost mladih za sve, ali zapravo možda bi mladi bili zainteresirani da rješavaju probleme, da budu aktivni u svojim lokalnim zajednicama, da preuzmu određene na neki način odgovornosti, da država Bosna i Hercegovina osigura sve preduslove za samostalan život. Nažalost, po pitanju samostalnog života stojimo jako loše. Jer jedna mlada osoba sa invaliditetom treba određeni niz preduslova da bi ostvarila taj fenomen zvan samostalan život. Znači, prije svega treba asistencija, personalna asistencija, što u Bosni i Hercegovini mislim da većina ne zna ni šta to zapravo znači, a kamoli da postoji. Nakon toga, naravno, treba obrazovanje, pa zapošljavanje, pa prihodi, pa stanovanje, transport. Jedan cijeli niz stvari da se osigura kako bi jedna mlada osoba mogla da živi samostalno, što nažalost u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji. Nekako mislim da, evo, ja živim samostalno, još par mojih kolega žive samostalno. Međutim, mi vrlo dobro znamo kroz šta prolazimo. Ali osobe koje imaju na neki način teži vid invaliditeta, naprosto je nemoguće da ostvari samostalan život samostalno. Zapravo oni najveću podršku crpe iz svoje porodice. Oni najveću, jedinu podršku crpe iz svojih porodica. Jednostavno, znači, osoba, iako je odrasla, sasvim zrela za donošenje samostalnih odluka, za jednostavno samostalan život, nema tu mogućnost da ima pravo na izbor, pravo na kretanje, pravo na izlaske, pravo na odlučivanje, pravo na bilo šta. Jer kad osoba odrasta u porodici 20 godina, 25, 30 godina, jednostavno pojavi se ta vrsta ljušturi, gdje jednostavno porodica uz svu dobru volju, moram da nekako kažem, ne dopušta osobi da ima pravo odlučivanja, pravo izbora. Što zapravo to nije iz nekog... Iz loših namjera, potrebe da zaštiti svog člana porodice od svih izazova i zaokruženja. Tako je, prije svega potrebe da zaštiti, ali nakon toga i iz grča, iz straha. Tako da vjerujem da prije svega mi kao građani, nakon toga i vlast i cijela zapravo država Bosna
treba da ukoliko želimo svi taj fenomen inkluzivne zajednice, odnosno gradova za sve i države za sve, trebamo da radimo na tom rješavanju, što nažalost, pogotovo vlada i vlast slabo što radi. Gospođo Ćurić, osobe sa invaliditetom suočavaju se sa brojnim barijerama u svim sferama života i vrlo često se može čuti da su osobe sa invaliditetom najisključenija grupa BiH građana sa indeksom socijalne isključenosti većim od 90%. Ovo svakako se naslanja na ono što je govorio gospodin Zahirović i što je gospođica Bulić govorila u smislu samostalnog života, znači ukoliko nema mogućnosti donošenja odluka i samostalnog života, neminovno dolazi do zatvaranja i do isključenosti svih društvenih sfera. Kao primjeri socijalne isključenosti navodi se otežan pristup obrazovanju, tržištu rada, učešću u javnom i političkom životu, socijalnoj sigurnosti i životnom standardu. Kakva su vaše iskustva i iskustva članova vašeg udruženja? Vi ste rekli da imate dnevni centar, zapravo i tu se okupljaju porodice slične vašoj, ali zapravo vi ste jedni drugima podrška. Šta dalje? Imaju li osobe sa invaliditetom dostatnu podršku sa nivoa Republike Srpske s jedne strane i ništa manje bitno, imaju li porodice osoba sa invaliditetom dostatnu podršku nadležnih instanci? Kad kažem nadležnih instanci, mislim i na obrazovne institucije i na domove zdravlja, na centre za socijalni rad, na sve one koji bi trebali da jačaju i porodicu i osobe sa invaliditetom. Vrlo često možemo čuti da je novac jedan od ključnih problema, da zapravo udruženja poput vaših imaju jako malo novca za finansiranje određenih aktivnosti i zapravo da se sve svodi na neki, da tako kažem, humanitarni rad i na dobru volju ostatka stanovništva. Kakva je slika? Pa što se tiče slike, iskreno da vam kažem, nisam ni malo zadovoljna. Nisam, kao i većina roditelja. Taj dnevni centar koji mi imamo na području Zvornika, to su renovirane neke prostorije. Jesu li one u potpunosti prilagođene različitim vrstama osoba sa invaliditetom u smislu ovih arhitektonskih barijera, da ne spominjem ništa drugo? Jesu. Što se tiče toga, jesu. Prilagođene su, ali je veoma mali prostor. To je bio jedan školski stan koji je preuređen u sklopu škole osnovne u Zvorniku Sveti Savo. Direktor je izašao u susret i dao nam je te prostorije. Međutim, one rade i funkcionišu na nivou opštine. Mi imamo to svoje udruženje, mi smo roditelji to osnovali i verifikovali u sudu i sve. Nažalost, to udruženje jako, jako teško radi. Iz tog razloga što mi nemamo svoje prostorije, kad smo tražili svoje prostorije od opštine, onda su nam skrenuli pažnju na taj dnevni centar i mi smo većina roditelja mislili da ćemo mi to kao udruženje, da mi to posjedujemo i da mi to imamo kao udruženje. Međutim, to je ostalo u domenu opštine i oni raspolažu sa svim tim sredstvima i sa komplet dnevnim centrom. Kakav je vaš budžet? Imate li vi uopće budžet o kojem možete razgovarati za određene radionice, za dodatnu nastavu, edukaciju? Opet vam kažem, što se tiče dnevnog centra, on ima i svoj plan i program, gdje mi kao udruženje mi možemo dati neko svoje mišljenje i svoj savjet ili svoje želje kao roditelji, djece i osoba sa invaliditetom. Međutim, i to je donekle ograničeno. Pretežno su tu zastupljena opet djeca i manjeg uzrasta koja, nažalost, neki roditelji to smatraju kao produžetkom dnevnog, odnosno školovanja taj dan, učešća u školi, gdje pojedinoj djeci to služi kad dođu da pišu domaće zadatke i imamo jednu djevojku koja radi psihologa s njima, pa je ona to nekako po grupama podijelila kad su mali, ovi veći, da iskreno da dođu samo da se druže. Oni imaju popodne taj svoj termin. Međutim, što se tiče nekih sredstava, mi kao udruženje imali smo nekih vrlo, vrlo malo donatora, ali mi da bi funkcionisali kao udruženje, što ste vi rekli, mi nemamo svoje ni prostorije. Nismo mogli da nađemo. Rekla sam vam već da je to, to je bilo u okviru projekta, taj dnevni centar je počeo da radi. Eto, jedino što je dobro da je taj dnevni centar nastavio sa radom. Da nisu zaustavili to, da je nekako to potrajalo. Da ipak postoji mjesto gdje se možete skupiti. Da, postoji mjesto, ali mi imamo volju i želju
i tražimo, ali nažalost, mislim, ne možemo da dođemo do tih određenih ljudi koji bi trebali da pokažu i da nas saslušaju malo češće, a ne samo u nekim predizbornim kampanjama ili u nečemu, da saslušaju naše mišljenje i naše potrebe, šta nama treba. Mi kao roditelji, vapimo za nekim većim dnevnim centrom, jer to je jedine prostorije gdje se naša ta djeca okupljaju. Ovo je razlika u pristupu. Dakle, koncept koji se zasniva na inkluziji, na uključenosti i ljudskim pravima ne podrazumijeva segregaciju. Izvinite, ja sam završio osnovnu školu u Centru za slijepe u Sarajevu. I preko ceste, bukvalno preko ceste je bila redovna osnovna škola, da tako kažem, za djecu bez invaliditeta. Mi se nismo družili. Mi nismo, znači, a pritom u toj školi, znači u toj osnovnoj školi smo mi bili prvaci u Bosne i Hercegovine u horskom pjevanju, bili smo prvaci u šahu, bili smo, ne znam, prvaci u recitiranju, šta god. Ali nismo bili prvaci u tome da se družimo s našim vršnjacima. Postojala je diskriminacija. Ovo o čemu gospođa govori, dakle, ovo je nešto što je podržavao UNICEF i uspostavio UNICEF na teritoriji Republike Srpske, Agencija Ujedinjenih nacija. Ja to kažem UNICEF-u direktno i nemam problema da to kažem i ovdje gledaocima. Dakle, Agencija Ujedinjenih nacija koja bi prije svih nas trebala znati šta znači inkluzija, trebala znati šta znači jednake mogućnosti i prava, dakle, podržava segregaciju osoba sa invaliditetom na način da uspostavlja dnevne centre za djecu s invaliditetom. Ja sam učestvovao na području Tuzlanskog kantona u podršci uspostavljanju jednog takvog danas eminentnog centra za podršku djeci sa invaliditetom koji se, nažalost, pretvorio u nešto što nismo mi koji smo zagovarali njegovo postojanje i opstojanje sanjali da bi on trebao biti. Jer, izvinite, evo, kolegica sjedi ovdje i puno još mladih ljudi koji su dobili podršku u tom centru, a koji nisu završili osnovnu školu, da pritom imaju, znači, puni intelektualni kapacitet da to naprave u vrijeme i sa svojim vršnjacima. Mi imamo djevojku koja je korisnica kolica, koja je u isto vrijeme završavala sa 22 godine starosti prvi razred osnovne škole, dakle, i završavala biznis akademiju kao jedan od najboljih studenata, učeći online. Pa izvinite, ko to u ovoj zemlji ima pravo da uskrati mogućnost osobi sa invaliditetom da bude osposobljena da živi dostojanstveno, da iskoristi svoj potencijal? Nema niko. Niko. I ja to otvoreno kažem i sad i stalno. Znači, nama su ljudi rekli, kad su došli u organizaciju, u Lotos, nama su rekli ovo je prvo mjesto, mi imamo 20 i nešto godina, prvo mjesto na kojem su od nas nešto očekivali da napravimo, u kojem su nam dali povjerenje i vjerovali da mi to možemo napraviti. Oprostite, mislim, to je nedopustivo. To je nedopustivo. Kad ovo sve kažem, ako pričamo o konceptu ljudskih prava, mi kao društvo moramo promijeniti odnos. Naravno da nam trebaju eksperti koji će dati odgovarajuće potrebne vidove podrške, ali nam trebaju ljudi sa invaliditetom i u pozorištu, i na fudbalskim utakmicama, i na političkim skupovima, i u parlamentima, i na radnim mjestima, i u stambenim zgradama kao naše komšije, ravnopravni, na koje se neće gledat poprijeko ili ne znam, vau, evo ga ide, ne znam, nija svemirac, vanzemaljac, nego ide moj komšija koji je možda malo drugačiji, ali je isti.
sa istim pravima, jer svi smo, mislim, ne bi želio da se to zaboravi, svi smo rođeni jednaki u dostojanstvu i pravima. To je univerzalna deklaracija o pravima čovjeka prepoznala i to je ključ za razumijevanje koncepta ljudskih prava. Mi kao osobe sa invaliditetom ne želimo ni manje ni više od onoga što pripada svim građanima ove zajednice, ovog društva. Ali mi svoju invalidnost nismo birali i sasvim je razumljivo. Kao što mi svi, ako se negdje desi poplava, solidarno pokrijemo troškove poplave, znači bez da te ljude to košta baš previše, makar se i to ne dešava, ali znači da naša invalidnost, zbog toga da je sami nismo birali, nas ne treba i nas i naše porodice ne treba dodatno da košta i zbog toga društvo ima odgovornost da osigura potrebne vidove podrške za uživanje prava koja nam kao građanima pripadaju i za ravnopravnost koju imamo, na koju imamo pravo. I dakle, društvo da bi predupredilo troškove koji nastanu zato što neki arhitekta misli da njegovo je pravo da pravi vrata, ne znam ja, široka 60 cm i lijepa je zgrada koja ima stepenice i tako dalje i tako dalje. Znači da bi to predupredili, dodatni trošak tih promjena, društvo treba da se razvija i gradi na konceptu poštivanja potreba svih njegovih članova, razvijajući se na način da najveći broj nas kao građana koristi blagodeti društva bez potrebe za dodatnim prilagođavanjima. I onda će taj trošak biti smanjivan u vremenu. Mi ne očekujemo da se odnos prema nama osobama sa invaliditetom promijeni sad iz ovih stopa, ali ima prioritet. Ako se danas djeca ne obrazuju, oni će za 20 godina biti siromašni. Kad moji roditelji umru, oni su sigurni da ću ja moći da živim samostalno, kao što danas živim samostalno kao osoba sa invaliditetom, jer sam imao priliku da se obrazujem. Nije mi bila uskraćena. A danas, nažalost, u 21. vijeku je strašno da je ta prilika ogromnom broju ljudi sa invaliditetom uskraćena. Ja još uvijek ne govorim ili ne pominjemo kvalitet obrazovanja, ali govorim o tome da za početak bar trebamo biti na istom mjestu gdje istu potrebu zadovoljavaju ostali građani. Ako je to škola, zajedno ćemo biti u školi. Ako je fabrika, zajedno ćemo biti u fabrici. Ako je škola i ako ima loš nastavni program, zajedno ćemo učiti isti loš nastavni program, ali ćemo imati ista prava. Se na ovo potpisivanjem ratifikacije konvencije, svaka država je preuzela odgovornost za tu konvenciju, za poštivanje tih prava. Recimo, evo ja prva, ja želim da imam pravo na izbor. Tako i svi ostali ljudi, bili oni sa nekim urođenim, stečenim, mentalnim, intelektualnim, civilne žrtve, ratne invalide, sasvim je svejedno. Pravo na izbor moraju imati svi, a mi smo daleko od toga. Mi sad samo pričamo o osnovnim pravima, obrazovanje, zdravstvo, socijalna politika, a gdje je pravo na izbor? Na totalnu socijalnu uključenost i inkluziju u sve društvene tokove. Sanja, šta tebi u ovom momentu predstavlja najveći problem da budeš samostalnija? Šta bi ti najviše voljela promijeniti? Pa promjene su korijenite. Treba da se na neki način probudi svijest u društvu, da jednostavno složila bi se sa mojim prethodnim sagovornicima. Mi smo samo obični ljudi, mladi, koji tražimo svoja prava, samo ono što nam pripada. Reci mi, Sanja, kako izgleda jedan tvoj dan? Ideš u školu? Pa što se tiče školovanja, srednju školu sam morala da vanredno završim. I to završila sam neke 2, možda 3 godine. Jedna je ostala nedovršena, to sam morala da plaćam iz svog džepa, zato što ovi drugi osnovni
u osnovi obrazovanja nisu imali sluha za moj invaliditet i nisu mi pružili ono što meni kao mladoj osobi odgovara i što bi trebala da imam imaš. kao i ovi sagovornici. Tako da ja za srednje obrazovanje, osnovnu školu sam završila, 8 razreda, srednje obrazovanje samo vanredno i to ostala je neka još jedna godina. Tu nisam mogla zato što nisam imala novca i novčanih sredstava da to do kraja izguram. Tad nismo baš I apsolutno nisam imala nikakve uslove, niti razumijevanja da se neko... Niti podršku sredine. Sad je situacija nešto drugačija. Promijenila se malo situacija. Direktorica škole, gimnazije u Zvorniku je često puta pošalje u taj dnevni baš centar neki članove, učenike koji dođu s njima na druženje. Ona nam najviše izađe u susret. Biljana Pisić, jedna jako fina žena koja jednostavno ima razumijevanja. Ali nema mogućnosti da Sanja i druga djeca budu zapravo u nastavnom procesu redovnom u toj istoj školi. Pa ja sad ne znam stvarno kakva je situacija u srednjoj školi. Ako sad ne znamo. Što se tiče osnovne škole, što ste malo prespomenuli, znam da su djeca, nekoliko učenika je dobilo personalnog asistenta školskog, što ja to stvarno podržavam i trudim se gdje god. To je ono što ne dolazi do tih ljudi koji trebaju da nam to obezbijede. To je jedna osnovna potreba koja njima treba. Recimo, Sanja ne može nigdje sama da izađe. Ja sam tu i roditelji snose najveću odgovornost. Sad svaki put kad sam bila u našoj opštini, kad sam razgovarala s nekim ljudima koji bi mogli da tu odluku donesu, oni su mene nešto loše gledali kad sam ja tražila personalnog asistenta. Ja sad znam i treba dosta osoba da radi sa invaliditetom i upoznata sam u Banja Luci, u većim gradovima je dosta više i bolje je to malo urađeno. Znam jednu djevojku koja ima personalnog asistenta koji dolazi ujutru po nju, vodi je na posao, vraća je. Međutim, vjerovatno oni gledaju samo tako neke osobe koje radi. Recimo, ja sam imala jako loše iskustvo. Bila sam zdravstveno mnogo bolesna, operisala sam se baš ovdje u Tuzli, da nisam bila u mogućnosti da ja oko sebe, a onda kako ću tek oko Sanje. I eto, tu su mi bili opet moji najbliži, sestra i sin, pa smo nekako uspjeli da to sve prevaziđemo. I ja stalno tražim i molim za tog personalnog asistenta, međutim, oni nemaju sluha jer mora se finansirati. I pravdaju se zapravo novcem da nema dovoljno u budžetu sredstava. Sanja, ako Bog da budeš u prilici da završiš srednju školu, šta bi voljela raditi i gdje bi voljela raditi? Pa, samo nešto što je meni prilagodljivo. Jer ja nisam osoba, što gospođa malo pre reče, nema mogućnosti izbora. Ja sam mlada osoba, ali nemam mogućnosti izbora. Da biram sad neko radno mjesto, da kažem ovo hoću, ovo neću. Ne, mi smo takve osobe gdje nemamo mogućnost izbora da biramo nešto. Bi voljela biti novinar? Pa možda, jednog dana. Možda budemo koleginice. Možda ćemo biti kolegice, to ćemo probrati i vidjeti. Ja ću vas zamoliti da u nastavku emisije budemo nešto kraći s odgovorima, obzirom da je jako puno toga o čemu zapravo želim progovoriti s vama, a bojim se da nam vrijeme u ovom trenutku nije na našoj strani. Za ostvarivanje prava na samostalni život osoba sa invaliditetom nužna je interakcija i interdisciplinaran pristup svih nivoa vlasti i više segmenata društva, od obrazovnih institucija, politika, zdravstvenih, pravnih, pravosudnih, socijalnih struktura, urbanističkih planova, arhitektonskih rješenja. Koliko nam u bržem ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom može pomoći umrežavanje zapravo udruženja institucija vladnog i nevladnog sektora. Dr. Bečirović, Zavod zdravstvenog osiguranja, predstavlja važnu kariku u ovom lancu.
Kakve su vaše nadležnosti i kakva su vaša iskustva? Odmah nakon vas ću pitati gospodina Zahirovića. U proteklom periodu je bilo jako puno kampanja javnih zagovaranja za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, ne samo na području Tuzlanskog kantona, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. I zapravo vas dvoje ste i otvorili vrlo dinamičan dijalog i proces, usudila bih se reći, kada su u pitanju prava osoba sa invaliditetom, posebno kada je riječ o nabavci određenih ortopedskih i drugih pomagala. Možemo li evo o tome malo više progovoriti, jer se čini jako važnim to da je zapravo prepoznat jedan od problema i da se aktivno radi na njegovom rješavanju. Hoćemo li ovako redom kako sam i postavljala pitanja? Vas dvoje u duetu nekako, čini mi se. Ovako, prvo bih rekla, ako već ne postoji neki određeni sistem, onda su tu ljudi koji ispravno promišljaju, koji jednostavno imaju nekakav entuzijazam da se bore za ispravnu stvar i da se izbore, što je u konačnici najvažnije. Sa povećanjem obima sredstava, Zavod je u obavezi svakako da povećava i pravo na zdravstvenu zaštitu svojim osiguranicima. I mi to u svakom slučaju i činimo. Gdje se pojavi potreba, mi dolazimo, sagledamo mogućnosti ekonomske i pravno-formalne, šta možemo uraditi ako se izrodi neko novo pomagalo, zadovolje se potrebe. To su po meni osnovne potrebe na dostojanstven život. Izađe se u susret. Naime, ne postoji samo lista ortopedskih pomagala koju svaki dan potpisujem, vjerujte. Puno pomagala, puno različitih i ortopedskih i drugih pomagala ide preko onih potvrda. Postoji jedna komisija, ovo govorim radi informacije, jer imam osjećaj da neki ljudi ne ostvaruju pravo zato što nisu informisani, kao što Fatma kaže. Postoji znači komisija u Zavodu koja za neko pomagalo za nabavku radi refundaciju u visini 50% od cijene koštanja tog pomagala, a koje nije na listi ortopedskih pomagala. Tako i da se to zna. Što je gospođica rekla, šta bi volila raditi? Vjerujte, mene onako, i Fatma je o tome pričala, znači nezainteresovanost mladih ljudi, nepostojanje sistema, da se u školama spominje konvencija, da u sistemu postoji međunarodna kvalifikacija funkcionalnosti, onesposobljenja i zdravstvenog stanja, kao što postoji u medicini međunarodna klasifikacija bolesti, tako postoji i ta klasifikacija funkcionalnosti koja je međunarodna i koja bi trebala da se, znači, u interakciji sa osobom koja kaže šta bi željela od nekog društvenog smjera, medicinskog, tehničkog smjera, sa porodicom koja treba da je pusti iz tog svog grča i sa personalnim asistentom da se odabere odgovarajuće zanimanje na radost i društva i pojedinca. Pretpostavljam da će u nekom narednom periodu, kao što naša Fatma ide u svijet, prezentira svoje udruženje, iznalazi razne mogućnosti, da će se u narednom periodu desiti. Nije svugdje u svijetu, u većini zemalja je lošije nego kod nas, da se razumijemo. Nije kod nas tako crno stanje. U većini zemalja je lošije. Ali hoćemo da bude bolje. Jeste, imaju sistem pa će dijete koje ima, ne znam, cerebralnu paralizu, taj level, dobiti takva i takva kolica, toga sljeduje. Neće ni jedna majka ići na šalter da moli. Ne treba toga da bude. Razumijete, mi se moramo boriti za te ljude koji znaju raditi svoj posao, koji hoće i koji hoće kroz posao da usvoje nova znanja i pored svega imaju jednu veliku dozu empatije prema svim zdravim i bolesnim ljudima. Evo, vas dvoje ste konkretno otvorili jedan vrlo konstruktivan dijalog i čini mi se da je otkočen jedan problem koji je bio oko nabavke pomagala
Gospodine Zahirović, hoćemo li malo o vašim iskustvima, evo u konkretno, znači bila je akcija javnog zagovaranja, bila je vaša inicijativa, naišli ste konačno na sagovornike u Zavodu zdravstvenog osiguranja i evo imamo neke rezultate. Hajte nam malo podijelite ta vaša iskustva. Najviše vremena smo potrošili na to da ubijedimo, da tako kažem, sad naše partnere u to da smo mi na istoj strani. Znači da mi ne tražimo ništa drugo i ništa što je nemoguće. Kad smo to uspjeli, onda smo jako lako nalazili rješenja koja su bila primjenjiva na zadovoljstvo ljudi sa invaliditetom s jedne strane i na zadovoljstvo predstavnika Zavoda zdravstvenog osiguranja zato što smo vodili računa da poštujemo procedure, poštujemo zakonski okvir. Mi smo legalisti, mi nismo oponenti. Vi ste poštovali procedure, ali ste znali šta su vaša prava, ono o čemu je gospođa Bulić govorila. Naravno da smo znali, ali tamo gdje naiđete na zid šutnje, ja opet kažem, ja sam otvoren, ja nemam problema da to kažem. Vlada Tuzlanskog kantona je prije 2 godine osnovala mješovitu radnu grupu za izradu akcionog plana u oblasti invalidnosti da se primijeni strategija Federacije Bosne i Hercegovine za unapređenje društvenog položaja osoba sa invaliditetom. To joj je bila propisana obaveza. Formirana je grupa. Na naše upite se nisu udostojili da kažu ko je odgovoran i kad će ta grupa početi da radi. A je li to znači da niko iz organizacija koje predstavljaju udružene osobe sa invaliditetom zapravo nije bio konsultovan oko izrade strategije onoga što se vas tiče? Entitetska strategija je nastala u procesu konsultacije. Međutim, kantonalni akcioni plan je trebao biti izvedbeni dokument u smislu onoga šta su nadležnosti kantona. Sa aktivnim mjerama, pretpostavljam. Da, naravno. I budžetom. Sredstvima za implementaciju. U tu radnu grupu su imenovane 3 osobe sa invaliditetom iz koalicije organizacija osoba sa invaliditetom i predstavnik ratnih vojnih invalida. Dakle, 4 predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom. Vlada na naše upite do dan danas nije se udostojila napisati jedno jedino pismo. Šta je s tim? Ne radi više radna grupa, ne postoji. Počeće raditi tad i tad. Šta god, nemamo para za to, ili ovo ili ono, ne znam. Ali ja opet kažem, mi polazimo od principa da se radi o rješavanju pitanja koje su nama od životnog interesa. Pa ako ljudi koji ne vide ne mogu dobiti pomagala koja im omoguće da čitaju, na primjer, da se obrazuju, pa kako? Njemu potroši se 4 godine života, ko će mu i nadoknaditi? Ko? Ja javno i privatno pozivam ljude da tuže. Dakle, tužimo državu za one obaveze koje je preuzela, a ne poštuje ih. Nije problem. Kad tad pravda će pobijediti. Možda neće mene, ja neću upamtiti, ali neko možda hoće. Nekog će možda natjerati. U ovoj zemlji nema odgovornosti, nažalost. Ne odgovaramo mi za sopstvene živote, ne preuzmemo odgovornost. Nek mama i tata brinu o meni, nek oni obezbijede ovo, ja živim u zoni svog komfora, imam svoje virtualne svjetove i šta već. Ja ne znam, mislim, postoji ta neka međugeneracijska razlika. I ja sam bio u prilici da sretnem mlade ljude i pitao sam im, jel vi o nečemu sanjate? Pa kaže, ne sanjamo. Pa kako mislite da to ostvarite? Drago mi je da svi pominjete odgovornost. Mi zbog toga jesmo pokrenuli ovaj serijal TV debata s nazivom Odgovorite odgovorno i mi ćemo svakako u vaše ime kao odgovoran medij postaviti ova pitanja koje vi večeras otvarate i za koje mi nismo imali saznanja, recimo da je upravo ovoj komisiji na nivou kantona. Jako je bitan preduvjet za ostvarivanje samostalnog života osoba sa invaliditetom
jeste rješenje osnovne egzistencije i zapošljavanje. Gospođice Bulić, na nivou Federacije Bosne i Hercegovine egzistira Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Imate li saznanja, je li ovaj fond polučio neke pozitivne rezultate? U javnosti se čulo, nažalost, priča da je bilo jako puno zloupotreba s jedne strane, ali s druge strane se čulo i da su bili neki lijepi primjeri da su osobe sa invaliditetom zapravo kroz ovaj fond i dobile posao. Do duše, vrlo često se pominja i gospođica Slavica mi je to rekla da je kod njih sličan projekat bio u Republici Srpskoj, da je to sve bilo pitanje projekta, odnosno da je to bilo kratkog daha, da su takvi poslovi trajali godinu ili dvije za vrijeme implementacije nekog projekta, da zapravo nije bilo trajno riješeno pitanje osoba sa invaliditetom i njihovog zapošljavanja. Pa da, fond postoji već nekoliko godina, međutim, u pravu ste. Dešava se zloupotreba i sa jedne i sa druge strane, međutim, opet sa druge strane i u drugu ruku ima jako puno pozitivnih primjera. Sve zavisi kako mi koristimo te mogućnosti koje imamo zapravo. Fond je osnovan sa ciljem da pruži podršku osobama sa invaliditetom za zapošljavanje, samozapošljavanje, odnosno pokretanje vlastitog biznisa, odnosno obrta, prekvalifikaciju, školovanje. Jednostavno, postoje grantovi koji pružaju određenu mogućnost osobama koji su naravno zainteresirane za takvu vrstu pomoći i podrške. Međutim, da postoji ta neka zloupotreba, naravno postoji. Prije svega od strane mladih ljudi, kao što sam već i par puta do sad rekla, ulazak u zonu komfora, čak i kada imamo mogućnost za posao, nekako podrazumijeva da ne radimo, što je zapravo jako loše i u drugu stranu jako tužno. Jer poznajem određeni broj slučajeva gdje mlada osoba dobije mogućnost za posao, međutim, dogovori se sa poslodavcem da mlada osoba sjedi kod kuće, a da poslodavac daje platu. I zapravo to čini štetu svim ostalim osobama koje žele da rade, je li tako? Tako je. A što se tiče druge stvari, fond daje ugovor o radu na 12 mjeseci ili 18 mjeseci, što je zapravo jako fair play. Mi dobijemo mogućnost za rad. Sad, na nama je ta odgovornost da se mi dokažemo poslodavcu da možemo da radimo odgovorno, da znamo da radimo svoj posao, da želimo da naučimo stvari koje ne znamo. Te naravno od toga zavisi da li će nam poslodavac da produži samostalno ugovor bez fonda ili da kaže ugovor istekao, možete Zapravo, kući. je li ovo dobar primjer kako država poduzima određene aktivnosti u smislu da evo obezbijedili su sredstva, obezbijedili su fond, izlaze u susret i poslodavcima i osobama sa invaliditetom. Zapravo, je li to pravi put i dobar način da se neke stvari pomaknu s mrtve tačke? Pa gledajte jednu stvar, u Bosni i Hercegovini stvarno, znači iz prve ruke, mogu da kažem da postoji određeni broj prilika i mogućnosti za mlade osobe samo koje žele da preuzmu i da uzmu tu mogućnost. I kada prilika dođe, znači mi moramo da ustanemo po tu priliku. Međutim, kao što sam već i ranije rekla, naravno potrebni su preduslovi za to sve. Ali fond kao jedna od stvari je zapravo jako dobar početak za mlade osobe koje tek počinju ili sa svojom karijerom ili sa nastavkom ili završetkom možda školi, obrazovanja, srednje škole, fakulteta, kurseva, pa čak eto i zapošljavanja. Ali čini se da je to jako dugotrajan proces na kojem zapravo svi nekako trebamo raditi da se sve to prožme. Gospođo Ćorić, šta je prema vašem iskustvu najveći problem sa kojim se suočavaju osobe s invaliditetom? Nerijetko se može čuti da su zapravo diskriminacija i predrasude, ono o čemu ste govorili na početku emisije, zapravo problem koji se može najjednostavnije riješiti, ali s druge strane odnos koji možda i najviše boli jer direktno utječe na dignitet i na urođeno dostojanstvo svakog ljudskog bića. Ponovo ću potencirati ono što je govorio gospodin Zahirović. Škole bi trebale da budu jednako otvoreno za sve, da Sanja sjedi i dijeli školsku klupu sa svojom prijateljicom koja nema određene teškoće
u kretanju. Gdje je tu odgovornost i na kome je tu odgovornost? Da li osobe sa invaliditetom i udruženja poput vaših trebaju biti više otvorena? Ono o čemu smo govorili, da roditelji imaju određenu vrstu grča prema vanjskoj sredini, vanjskom svijetu, ili bi i mi ostali morali zapravo više da vas tjeramo, da otvaramo vrata vaših udruženja i zapravo da sistem po sebi, postoji zakonska regulativa, sistem takav kakav nije trom ili netrom, ali evo, što mi možemo zajedno uraditi da zapravo spriječimo te stereotipe, predrasude i diskriminacije u našim svakodnevnim životima. Čini mi se da kao društvo, vjerujem da ćete se složiti sa mnom, mi nemamo samo odnos predrasude prema osobama sa invaliditetom, nego da zapravo smo svi zatvoreni u svojim ljušturama i imamo jako puno stereotipa prema svemu. Pa to ste dobro rekli, zatvoreni jesmo u tim nekim ljušturama. Ako opština, društvo u kojem živimo, živite, nije bitno sad odakle neko došao, ako 100 puta idete na jedna vrata i tražite nešto isto i 100 puta nailazite na isti odgovor, bit će, sačekajte, budite strpljivi, znači nešto se tu dešava. I nažalost, mi roditelji jesmo u najgorijem položaju i naša djeca, ali mi smo dužni i moramo se boriti. Mi ne možemo drugačiji. Ali bi se mnogo jače i bolje borili kad bi se svi udružili. Što vi kažete, možda i kad nam neko vrata više da otvori i da nas možda malo podstakne, možda bi mi to sve bolje i lakše pokušali da prevaziđemo. Recimo, diskriminacija je na svakom čošku. Ja sam imala prilike, eto skoro sam sad sa njom morala da idem do naše zgrade Skupštine opštine, gdje ima izdvojena šalter sala i imaju 2 stepenice. Mi smo pošle da uđemo, međutim ne možemo. Ima i rampa. Nažalost, ta rampa, vrata su zaključana. I kad sam ja ušla u šalter salu sa jednim čovjekom koji nama pomogao da mi uđemo, hodalcu smo ostavili ispred, osoblje nam je reklo da se ta vrata otvaraju samo po potrebi, kad neko takav dođe. Ja to nisam znala, da sam tražila i šefa te sale. A zapravo, s druge strane, nikakav problem ne bi bio da su vrata stalno otvorena, zato su i napravljene. Eto, to je tako ružan osjećaj bio, znači nismo ni ušla već tu, mi smo osjetile, znači u zgradi te opštine koja treba da nam izlazi u susret, da bi šefica bila, jednostavno nije htjela nešto da razgovara, nije bila raspoložena, rekla je, pa mi smo rekli da se ta vrata otvaraju, da se ide portiru, da se traži ključ, a to su vrata do vrata. Znači, samo na tu rampu treba da se uključa i sam povod da ja nju ostavim da stoji sama vani, dok ja odem portiru na drugi ulaz da bi on došao i nama otključao ta vrata. Znači, vi ujutru trebate ta vrata da uključate, da svi dolaze, jer vi ne znate kad će doći neko od invalida sa kolicima, sa hodalcom. Idemo na različita vrata. Eto, to je jedna. I to mi je bilo jako. I to je zapravo problem nas koji nosimo predrasude u sebi, zapravo koji se ne stavljamo u tuđe cipele i ne razumijemo zapravo ono. I onda što kaže gospodin, kad recimo negdje dođemo ono kao da je nepoznati leteći objekat, tako nekako ljudi čudno gledaju nas. Da, znači, sama svijest kod nekih ljudi još uvijek, nažalost, nije pomjerena, ali ima dosta, recimo, poboljšanja, vidim, pošto živim i blizu osnovne škole, u Zvorniku, ima dosta malo. Čini se da su to sve nekako mali koraci, da bi svi mi željeli da to ide mnogo brže i da bi trebalo da ide mnogo brže. Evo, recimo, imam 2 slučaja, imamo u udruženju, i to su mi komšije, imaju 2 dječaka koji su završili osnovnu školu i, nažalost, ne mogu više da se školuju. Prvo, fizičke te prepreke i barijere koji ne mogu da prevaziđu. Znači, to je do ustanove u kojoj bi trebali da oni nastave. S jedne strane jeste taj sistemski problem i što ne koristimo sistemska rješenja, odnosno država se ne trudi da provede alate koje ima, o kojima je gospodin Zahirović govorio,
kada je već i napravila zakonska rješenja i potpisala određene konvencije. S druge strane ima i ono što je, čini mi se, do cjelokupnoj svijesti, društvene svijesti, odgovornosti svih nas koji živimo u ovoj državi, bez obzira da li imamo neki stepen invaliditeta ili nemamo stepen invaliditeta, sasvim je svejedno. U preambuli Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom priznaje se da je fenomen invalidnosti koncept koji se razvija i naglašava se značaj punog uključivanja invalidske problematike u sve glavne i relevantne strategije održivog razvoja. Osim toga, između ostalog, priznaje se i raznovrsnost osoba sa invaliditetom, te lična autonomija i samostalnost za osobe sa invaliditetom, uključujući slobodu da sami vrše izbor i odlučuju o svom životu. U tom svjetlu, gospodine Zahirović, možemo li definirati nužne mjere, procese, postupke koji bi u BiH društvu morale biti ostvarene kako osobe sa invaliditetom ne bi bile na margini društvenih događanja i kako ne bi bile prema brojnim parametrima na granici ili ispod granice siromaštva? Šta je to što nužno moramo uraditi odmah? Šta je to što možemo uraditi kratkoročno i kakve nam dugoročne strategije trebaju za rješavanje osnovnih problema, odnosno ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom? Ja ću vas zamoliti da pokušate biti jezgroviti i evo, kratki u odgovoru. Znate kako, postavili ste ono pitanje za milion. Jel da je? Pa za početak bismo trebali biti dosljedni u primjeni onoga što imamo. A ima li država kapacitete da bude dosljedna u primjeni Pa onog ima. što je potpisala? Ima. Vjerujem da ima. Pitanje je samo da li hoće. Da. I da li mi imamo, koji smo zainteresovani, imamo dovoljno snage da izvršimo pritisak i natjeramo državu da to što je preuzela kao obavezu i uradi. Jer očigledno je da neće napraviti institucije vlasti ništa na šta nisu natjerane, šta nisu primorane. Ono što je važno, treba osigurati pristup obrazovanju, treba osigurati pristup pomagalima, treba osigurati pristup okolini, pristup informacijama i uslugama. To se može jako, jako brzo. Treba podstaknuti osobe sa invaliditetom i članove njihovih porodica da budu vidljiviji, da budu prisutniji u društvu. Znate, drugačije izgleda da mi pričamo o nekim imaginarnim ljudima kojih nigdje nema, koji se nigdje ne vide. Treba pozvati medije na odgovorno, kvalitetno informisanje zajednice o mogućnostima osoba sa invaliditetom i pravima osoba sa invaliditetom, ali i osobama sa invaliditetom kao potencijalu, jer 15% stanovništva, priznaćemo, nije mali broj. Koje društvo sebi može priuštiti luksuz da se odrekne mogućnosti koje daje 15% stanovništva? Apsolutno Mislim nijedno. da naše nema, ne bi sebi trebalo dopustiti taj luksuz, pogotovo ako stavimo u kontekst da jako veliki broj onih koji su najsposobniji, koji su najpoželjniji, koji su u najboljim godinama, nažalost, odlazi iz ove zemlje. Mi ovdje moramo nastaviti da živimo i ako se vratimo na oblast zapošljavanja i socijalne sigurnosti, ja ću s tim stati. Nama, osobama sa invaliditetom, trebaju se pružiti prilike da radimo i naravno, ako zadovoljimo, ako smo dobri radnici, ako smo poželjni radnici, trebamo ostati na radnim mjestima, a ako nismo, treba nam otvoreno reći. Ne zadovoljavate, niste, ne zato što niste osoba sa invaliditetom, što ste osoba s invaliditetom, nego zato što niste dobar radnik. A isto tako želim reći da najveći poslodavac je država. Država, nažalost, ne daje prilike osobama sa invaliditetom da budu zaposlene. Nažalost. I ono što u budućnosti vjerujem da ćemo mijenjati kad je riječ o sredstvima podrške koja dolazi kroz fondove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, jer postoje u oba BiH entiteta i značajni novci se skupe u tim fondovima, jest da prava za podršku
poslodavcima prate osobe sa invaliditetom, dakle, bez obzira na to gdje se zapošljavaju, onda mislimo da bi interes poslodavaca, vjerujemo da bi bio puno veći nego je danas, pogotovo u javnom sektoru, jer, nažalost, trenutno i u Federaciji, u Republici Srpskoj nije slučaj zato što pravo za podršku prati osobu sa invaliditetom. Dakle, u Federaciji se stvaraju preduzeća za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, što je opet segregacija, a mi u pokretu osoba sa invaliditetom, u organizacijama osoba sa invaliditetom to ne želimo i to nije bila intencija, ali dakle, poslodavci u javnom sektoru nisu ispunili svoju ulogu i zato imamo stanje kakvo imamo i moramo mijenjati zakon. I ono što sve vrijeme zagovaramo u zadnjih možda 20 godina je to da država Bosna i Hercegovina treba svim svojim građanima garantovati egzistencijalni minimum. Sredstva koja mora obezbijediti država da pokrije troškove života, minimalne troškove života, ako sam građanin nije u mogućnosti ili je spriječen da te troškove sopstvenim angažmanom, prihodima, imovinom, čime god osigura. Ako to ne može za sve ljude za početak, tražimo da to bude za osobe sa invaliditetom. Jer su uskraćeni od drugih za mogućnost zapošljavanja ili drugog načina osiguravanja sredstava. Ja to onako slikovito kažem, bez obzira što mogu kopat kanal, onaj kome treba da se kopa kanal, mene kao slijepog čovjeka, teško da bih htio angažovati da kopam kanal. Dakle, ja ne mogu zaraditi tu svoju neku dnevnicu danas, za razliku od nekog mog komšije koji nije slijep, koji to može napraviti. E pa, država treba biti garant i meni i tom mom komšiji da nećemo biti gladni za slučaj da nema nikakvog drugog načina da sredstva za život, osnovna sredstva za život osiguramo. I na tom trebamo insistirati, jer to je jedna od uloga države. Da. Neka ove vaše riječi budu zapravo i vaša završnica i završna poruka u ovoj emisiji. Čućemo završne riječi i ostalih večerašnjih sagovornika. Zapravo ja bi samo dodala na to da je pitanje bilo kojeg prava i korištenja prava, zaštite prava bilo koje osobe, pa tako i osobe sa invaliditetom, zapravo odgovornost svih nas, bez obzira da li smo građani ili da li smo vlast. Ja se ne bi složio, jer odgovornost svih nas znači nije ničija. Izvinite, država je preuzela obavezu da osigura poštovanje prava. Ustav, znači međunarodni zakoni, su nešto što je država preuzela kao čemu je garant da će nešto biti regulisano. Država je odgovorna za to da naša prava budu nama dostupna i ona ih mora osigurati. A svi drugi, ako hoće, ako neće. Pa dobro, evo, ja prihvatam da se vi nećete složiti sa mnom, ali ja uvijek volim krenuti od sopstvene odgovornosti, jer onda kažu da je to najbolji primjer kad nekom date svojim ponašanjem, odgovornim ponašanjem, zapravo da ga pozivate da bude i on takav u svom radu. Gospođo Ćorić, vaša poruka za kraj ove emisije. Jesmo li uspjeli? Znam da smo zagrebali zapravo priču o svim problemima sa kojima se vi svakodnevno suočavate i priču o ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom, da je otvoreno jako puno tema, ali evo, vaša poruka gledateljima, vašim kolegama, vašim prijateljima, građanima? Pa poruka je prvenstveno našoj državi, što je rekao gospodin, da se to sve rasporedi kako treba i da nas gledaju drugim očima nego što nas dosad su nas gledali. Živimo u istoj državi normalno i svi dijelimo iste brige i probleme. I da se udruženja udruže i da ojačamo i kad bi više nas bilo da idemo tamo u tu našu državu, u vlast, da tražimo, ja mislim... Da javno zagovarate. Da javno zagovaramo da bi nešto možda malo i brže bilo i bolje. Uglavnom, eto, to bi bila ta poruka. Sanja,
Vaša poruka? Pa isto, slažem se sa dodatnim sa porukama mojih sagovornika. Isto, samo malo da se zajedno udružimo, da dođemo do nekih naših prava. Samo nam to, mi samo to jednostavno tražimo od Kako naziv vašeg udruženja Apsolutno. kaže, ruka ruci, Apsolutno. zapravo daleko smo Da, jači kad da, smo da. zajedno. Fatma, vaša poruka za kraj. Znam da biste imali još jako puno toga reći. Pa naravno da bi, ali ja večeras ne želim da pošaljem poruku. Želim da pozovem sve one koji su večeras ovdje sa nama da se uključe u sve aktivnosti koje radimo i da zajedno sa nama budemo akteri svih promjena koji se tek trebaju da desi, a i koji se trenutno dešavaju. Mislim da samo ukoliko svi zajedno radimo možemo da napravimo promjene koje nam svima trebaju. Apsolutno se slažem s vama. Doktorice Bečirović, vaša poruka? Pa evo ovako nekako u duhu naziva emisije odgovornost se plaća. Ako je država odgovorna, potpisala je, znači treba da ispuni svoje obaveze. Ja kao pojedinac sam odgovorna u domenu svog posla u svojoj kući za nešto, vi za nešto drugo. Ja bih poručila svima nama da se polako počnemo razmišljati barem, pa primjenjujemo u praksi. Riješite se stigmi o invalidnim osobama. Svi mi možemo biti koji smo danas pod navodnicima zdravi, sutra invalidni. Postoji stečena invalidnost. Znači, tu stigmu smo prenijeli, nažalost, i u porodice koje nose najveći teret invalidne osobe i samo invalidnoj osobi smo ugradili negdje u vijuge da sam stvara stigme o sebi. Još za kraj, onako jedan rez bi rekla, ova država treba da poveća kazne za institucije, firme koje ne zapošljavaju, a u obavezi su da zaposle invalidnu osobu. Jeftinije je platiti poen, ne zaposliti osobu, znači povećati kaznu jer izgleda mi samo po džepu kad nas neko... Samo funkcionišemo na sankcionisanju. Naravno, samo na sankcionisanju. Možda se tako stvara i sistem. I vjerovatno je tako i na zapadu. Sve što si u krivu platit ćeš, sve što si uzeo vratit ćeš. Zanimljiva poruka za kraj, gospodine Zahirović. Hajde da čujemo vašu poruku. Ja naprosto tako volim razgovarati s vama i zaista svaka vaša misao bi se mogla zapisati kao vodilja za neki naredni period. Hajde da s vama stavimo tačku, barem na ovaj dio priča. Ja tvrdim da će Radio Televizija Slon kao odgovoran medij odgovorno pratiti sve vaše inicijative koje će biti odgovorne u narednom periodu. Pa ja sam samo malo ostario i puno toga sam naučio u sopstvenom životu i poruka svima nama je da se sjetimo toga da u nekom starom sistemu vrijednosti mi smo imali ljude domaćine koji su odgovorno raspolagali sa onim što imamo. I pozivam sve nas da u okviru sopstvenih nekakvih odgovornosti života pristupimo, hajde da tako kažem, domaćinski i odgovorno i ispunimo one uloge koje mi imamo, a od svih drugih tražimo i očekujemo ispunjavanje njihovih uloga. Mislim da tako, naravno, djelujući zajedno, koordinirano, ćemo osigurati da ova zemlja bude onako dobro mjesto za život, a vjerujem da svi znamo da neke osnovne preduslove za to i tekako ima. Hvala vam lijepo. Vjerujem da ćete i dalje biti jako aktivni, svi zajedno i svi pojedinačno i da ćete sa vašim inicijativama i dalje biti bolja strana BiH društva. Dakako, mi smo tu da budemo vaši partneri u svim vašim javnim zagovaranjima
i kampanjama da vas pratimo i da budemo, evo ako to tako mogu reći, medijski vaš glas u javnosti. Hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu, na dolasku u večerašnju TV debatu i na prilici da govorite za gledatelje radio televizije Slon. Cijenjeni gledatelji, hvala i vama. Vašoj pažnji preporučujem nastavak naših programskih sadržaja. Ne zaboravite, na to imate, pitajte, na to imate pravo, tražite, na to imate pravo, zahtijevajte da vam svi odgovore odgovorno. Do gledanja, svako dobro vam želim.